Kajingti kendo ha weu luom hapo kasnong dong spung bi riboy district da weu tra jaka kalawan ra kajingdu nong jingdan jing em jong kinong shong snong kate kasnong na kajing sha penjulor komba santli kilong yeng ka bakila syatam bat telap lut da kendo Kitra yeng ki balam mat ikate ka apot kila aya kajing ujor sakino elam ka hinyo trap youth council HYC riboy district bat kami galaya people social organization MPSO halor kate kajing ja KHYC ringkat ke MPSO Riboy District, kelam dapan selam hak hanyo tarik urisau arja arpsau, kila lej ban hiar sekete jaka ban saki ya kete jingsha kata kilong yeng. Habakran sikilat pathai kubor orang bas nong nong spung bi ulaong, baka jing sedang banti ya tiulum kedai nadu benai jemang, batang hadian katu kat nipor kila syapan sange no hakibor ke Tenat Forest ke Shillong. Ulaong ru, bau trai jong kete jaka udai ban bak kle bat ban siu ya ki jinglut jing sap jong ki santli kilong yeng bat kumju sya ki nong rap ki bala sap penjulor ya ki jing thong jing tap jong ki. Din bagi lagi ni ya ke Jogja atau belajar untuk ke senang nong spung bi. Aku bakal kacing tua kendau hasil bisni ketika si kepa joslap ha. Kini ki kendau kena tap lu di yeng layak menuan seki mendadak sini bat ketika sini rumah ada yang kipras di media layak kan seki berdaya kami itu kubur. Adin juga jingi yoi jongi ya ketua kubur ngemla tabra susngap lani sudikai ba. Andai gila yo ban ya keren layak ban ya fun untuk berapa snong ketika snong bang spung hadin bagi layak ban ya keren nila ya wan mentakasi ban saki ban ban lap ya jing sisa hadu katno kan ya jinjulor ling ba uneu kendau ba lati nang tai na jongdom da wei ba ubam dei kasi te hadin bagi lapoi hapo jong kan snong nila ya kendu ya ki basak ki basak ta haga jing tua kendau ling ba ka jing ot klam akor ot be an da uneu try jaga bam dei kasi nila yo ban ya keren bat kini ki try ki basak ta umong mene ki lapan pau ni ya ki jing mo ki aku ki dan kato kan ni ki long yeng ding santli ki long yeng ki basak ta lai ki long yeng ki bala kham sak ta ba Kidon atau kan ki longjing ki ba ki hapan sa no sa wei jaka nomor 3 bom long su sa ta jaka. Kena galeng demi kum ki nong ilam sing balang ko ka te berkhoi ngidap ta jing sokhia. Mo ngidap is sokhia nomor ba dap sebangi pai dap sebangi lej dei ki trai muluk ki basak ta nan kon. Habangi pai sakadiang habangi pai sakaman habangi lej ki benta ba per ki kapur apa ka jela magalia lane kamtam apa ka dong riboi ki try muluk kedai ki basak ta baik kilong sisa tang kinong thok ding kilong sisa tang kinong tong te kadon kadau balik kilong kumne ngi pen pau jing sokhia par ngi dakun tujur namar kini ki baro kimi na ka baburam kimi na kinong yalam snong kimi na kinong yalam right nong yalam hima tingi dakun tujur kum keseng ka bapek nam ta bah kamet jong ki try muluk kabri unyu trap hi baro ka wei ba Snobha ban naipat teba pelat ya kapisa. Sobha naipat lalot spa pelat. Nomor ba oda gila yap watang stingka ngi nomlak baka sepeneng. Bo ya ka kendau ka siap makmat, bo ya ka ri jek berdua makmat, bo I pardok prastam sakmat. Yem kwa bakum kini kiki kendang yai peteng na ka wei kapor sa ka wei kapor. Ni keren na ka basai, ngitip bahas pangajing long gajing man jong ne try jaka bodai ubam dei kasi, ngitip bah ya ka story ka jago. Tendai lada umla ba dia cooperate bat ka snong bat ki bru snong ngi marse ban hab ya daki wei pat kilat kilenti tendai haswa bagin pelkut ngi so ban ong tangkumne ba kirai mau riding wat kemen ba pinyo pisa wat kemen ba pinyo pisa ka batang sipor handai perkhat am sa kinong song snong perkhat na ka benta nam ta ki khut ki hapo ka snong ka thau kane galong kerpang ya kito ki baju melen ban dililam ya ka snong ka thau kane galong kerpang ya kisim kirat kibade kinong yalam ki baju melen ban ya khayi ya pen ladayap ubaduk ladayap ki birusnong lani upardok pasnang kamne le namar bali ngilayo ya pisa kani ngi dakan tujur balada kaseng bat kum ki seng ki batri nam ta ka bhaga met jong ka imlang ka salang ko ka birus nyotrat nginom ailat bat ngi dakan turu ik birusnong bakin ya kit khia bakin long kit khli nam ta ka dong ka thain nam ta ka ri ba ka cek bro tingum tadi tangkum ta he ngi pun pau te ngim kwa bakum kini ki barok fik dang ya jav yang nang nei semat bat ngi khwil ti ro bagi kinong ilam snong kendang yai peteng ling ba kan ne jing kwa asbai ju kita ka ba kililam no ya snong kathau ya snong kathau ne kin penjejar kinong snong jong ka snong hi Habakran nakaliang usamla Tony Shallau President KHYC Riboy District ulaong bana kaliang utrai wapenti kendo ula kloy ban ai ka jingrap ya kita kilong yeng bat ru ban pensna dagi kendro khnang baka kendo kanom yo lat ban tu cepo yeng yo ru banyak kendo mark mat bat try jo kan ka
badan ya kena jaka kena kendau kena senong te gilayo ban ya keren hadir bagi layo ban ya keren te gilayo ban ya penbaik ban nakal yang jong lakular ya kibreng senong ba unsa yarap ya kijing lu tsap ya kijing du nong khamtam ik gilai ti kilong ying bat uja at kilong ying ki ba asam ti kilong ying ki ba sakta ba kena kijing tua kendau nakal yang jong ne try ulapun pau hangi ba unsa yarap yaki bat ondala rang kabeneng lan ondala rang slap unsa ban senaru daki kenro ban yada lan ban light na kijing tua kendau te ngila aksap ya kata pada kalian juga senong ru erkat orang ba senong nilai dan lang ta kin ya song perkat awede bat kane ga bantaru bat insa bu ta kawe bat meeting bakin sai kendo erkat ban try makmat ban ya petkut no ya kane ka jinglong jiman lan ya kane ka e ga bala sakta ya kini ki breu jadi ya kini senong ru senong Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la ikan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya